Anyang aki din! Oh, dahito ti shampoo. Ang kagdigusan. Dahito'y laang ti ginatang mo. May sa asasye a sampo. Na, di ka pa'y madgimatang ti sabon anabanglo. Uray di kabasitan la kuma. Saanin ama sapul ti sabon anabanglo. Jay bulanan to day ta shampoo. Ison ti isabon mo di tabagim. Anya? Kawang. Nala, ang kagdigusan. Inutom day ta Iyanay mo iti makadomingo. Unay kamutin bakit? Sobramat day tan apanagtipid mo. Anya lakit din. Saan kan nga agreklamo, tanangin na amin ang agagatangan. Iso ama sapul nga agtipid ta. Uray siyak mag, jay may sa asasye asyampo, makadomingo nga usaraw. Nyalaki din. Agtugaw katamangan tapno saan ka amala daw ijay trabaho. Anya nga iti sidaan ta. Daytoy, ugot ti kamute, kan saggay sa tatoyo. Anya? Ay, unay kamutin bakit? Adamat tintad ko apakitsindam. Saan kan nga agreklamo? No anya ti adda, isaw. Anya mo ti kastuyan. Mapanagtrabaho ti tao. Awan pa'y naima sa sidaan mo. Di ka dumayamudom dita. Mangan kakit din, tapno saan ka amala daw ijay trabaho. Anya nga ro ti baluna. Kasta mo lang ugot ti kamute, kan may sa piraso at tuyaw. Anya? Duarupit apetchay. Gusto day to yan asidaan mikin ni Merto inton rabi. Jay mabate, iso ti balunin na inton biga. Nakipalingki ka matgayan. Un maray. Ne, nagadumo day ta pinalingki mo. Dandani di mon mabagkat day ta basket mo. Wan mare, tapno adda balunan dagiti anak ko ama panag-eskwela. Kan balunan matan nila kay ko ama panagtrabaho. Aya. Anya ngay dagita ginatgatang mo mara. Nateng, ikan, karne, kan itlog. Ay sus, nagadumo dagitan. Wan amare, masapul ana sustansya ti pakan ko kadagiti anak ko. Tapno nasaririt dalata. Kasta matan kanila kay ko. Tapno adda pamigsa nang agtrabaho. Didakkel tinagastos mo mara. Ay, talaga akasta, amare. Iso nga rod nga trabaho nila kay ko, tapno adda igatang itimakan. Ganda daw mapaya ka sa pulan. Kat, sika nga anya kay dita pinalingkim. Duarupet apetchay. Si daan mikin nila kay ko inton rabi. Di mabati, balunan nanto inton bigat. Anya? Day talang di pinalingkim? Wen mare, kasapulan tagtipid. Ne, apay masapul nga agtipid ka, mare. Kat dudwa kayo mat ka ni pare Merto. Awan mat anak yo. Ay na mare, no ita panawan, kasapulan ti agtipid, tanarigat ti biyag. Anya? Sige mare, umuna akong tagdardarasa. Sige, mare. Ay, apay matakas jay ti angot ni Mari Nora. Naangdod. Kasla saan na nagdigos? Among bagay, masyarak ni pare Merto. Ngamay, may sa piraso o tuyaw nga nagbasay nga ugot ti kamuti ti balon na idelda. Anya? Uy, masyarak nga raw. Iso nga, impingaya ki ti balon ko. Kanya lang ko makayat nga sitgan. Nga mamangan no ibaga na aliklikligak. Apay aya? Ay na, nagangdod sila. Kasla day tayo ulas anadulpoy. Hay nako, anya laki di mata. Anya? Unay kataulas sa nadulpetan. Uy, kas dyan ti angot ni pare Merto. Kasla day tayo ulas asan analablabaan iti mano abulan. Ay kat ibagam alakay. Ang tay na alumamaya pa nakisarita tapno saan amabainan. Mabalik makiday, bakit? Uray siya, nadlaw kumatday ta ni Mari Nora, tanagra na kami ija palingki di agsapa. Sa bali ti angot na sika, naangdod. Ne. Apa ya? Kanya ti mapaspasama kalagi dyan nga kasawa.
Amangan matdo tipidan amin ni Marinora, ultimo sabon na pagdigos. Tapati si daan da kat tipidan na pay. Nya. Ay, anya laki di mo tan. Mangantan, nakaidasara kong. Anya nga iti sidaan ta bakit? Pichay. To'y talaan? Uy, Unay kamutan. Pichay asin bumulagat. Huh. Kaya't mo sama tamataya kong. na sasawam mo. Apay kumaamatay ka. Kasano? No saan na si mumulagat a pichay ti pasidam? Nagpasit nga ugot ti kamuti kan may sa piraso atoyo. Idin to ta mabambanugak nga agtrab-trabaho. Papanan lang ay no jak matay. Ay na nagadulaki din ayang ibagbagam. Katagpay sumat. Abay, pangip-ipanamayatit itad ko asweldo. Tadi ka man lang makagatang itinaimas sa sidaan. Agur-urno nga. Anya? Uy, iso adikan sumanao. Mangan kakit din. Mangan ka, siksika. Na, Di ta ka man lang ang suron ko. na, papanam ka rabain! Hoy, Mertaw! Mertaw! Na, di nakinkaskason ti salbag alalaki. Day, si kamot gayam anak ko. Apay akas na ti itsuram, kasla ada kaguram. Ay, maruruda kaya asawak nanang. Ngala, umunag ka. Nagyamanak nanang. Apay akaguram ti asawam. Kasano? Di man lang makagatang mat itinaimas asidaan. Tipidin na matla amin nun. Na, apay mat akas di ti asawam. Apay, saan mo ay nga itad ti sweldaw? Apay akas na ti angot mo. Ay, di kan sa magdigdigusan. Nagangdod ka anak ko. Ay, dahi tapay ti may sa apakasarunak nanang. Tipidin na amin. Ultimo sabon na pagdigos. Pati shampoo. Agasam, may salang asasya ti gatangan na. Ay, iyanay ko kano iti makadomingo. Kasano asaan nga umangdod ti tao. It-itid kumat amin asweldok. Diyay lapagpletek amapan ka nagawid ti itid na. Ay, saan ada saya at ti kasta. Makan, kas kada sabon na pagdigos, tipidan na. Ay, jakam mo nanang. Kunanamat nga agur-urnong ka no. Iso ka sarita yung man? Mala, bayam tamapanak to balayo inton bigat ta kasaritak. Akat, saan ka pa'y ngarod anangan? Saan pa'y ananang? Kasano ang makapangan ka? Kat si mumulagat a petchay ti pasango na. Mala, mangan ka dito yan. Dandani makaluto ni tatang mo. Ay, anya lakit din aya, ti asawam. Yala ama, iti sida anje asawa. Ay, saan tatang? Bayam nga agsida iti si mumulagat a petchay. Adamot igatang na itinaimas sa sidaan. Ngam di mat gumatang. Yala, kitadaking ka, anak ka. Maumaak nga rod. Makasipsipatak jam. Saan? Di mo kabkabilan di asawa. Pulo sa ajak kinabkabil ni nanang mo. Uwan tawan mo ti madingar aramidan ni nanang. Hustaw, ni tatang mo, anak ko. Saan mo akabkabilan di asawam? Saan nabaling ta umayak to di balayo inton bigat ta kasaritak? Mala, agawid ka kitin tarabin. Alang arod, nanang. Katagyaman na kitim pasidayo Itala ang makaramanak manan iti adobo a karnit baboy. Makatawan sa na puro bulbulong ti paspasida di asawak. Ay una yan di asawa. Yan laki dahi. Ala, inak nga rodan, tatang. Nanang. Katnay, agyaman manan. Binigat lakit din nga agregreg tinagang mo abulong.
makapasulit ti kanayong nagwalis. Mare, imbag ta nakita ka dito'y paraangan niyo. Apay, Mare? Umay kalakwan iti bangbanglo, lotion, sabon, ken shampoo. Ay na, Mare, awan ti igatang ko kadagita. Ngamin, agtip-tipid kami, tagur-urno nga. Ay, saan adakas ti agurnong mare? Ngamsan mat anasaya at no sobra ti panagtipid mo. Nang runa iti makan, kan iti personal agamit yo. Kas kuma iti sabon na pagdigos, shampoo, lotion, ken bangbanglo. Kasapulam dagito, itapno na banglo ka, mare. Anya, nay, apay, nabangsitak, Mare? Ay, kwa mare, saan ka gumurugura wan, madipay ti payod mo. Nagangdud ka, mare. Anya, ay grabe kamit nga agsa umare. Anya, laki din. Ay, pudno ti ibagbagak, mare. Apay, di mo madlaw alikliklikan da kadagiti gagayem ta. Ngamin, di da ka numaanusan ti angot mo. Siya ti makaanos ken ka. Anya, Wan, mare. Agdigos ka. Agsabon ka iti nabanglo. Agshampoo ka. Proper hygiene, tapno nabanglo ka. anya. Sige, mare. Panawan kan. Panunutam dyan bagak, Napanan ti danga. Kunam no nabanglo. Anya, laki din. Da kayo matgayam, nanang. Sumrak kayo, Ay, na yan. Anya ti angot na ti balayaw, nagangdod. Kun uray si ka. Nagangdod ka. Nagpadaan yun nga agasawa. Grabe kayo mo, nanang. Katwan mo. Apay, di yo maangot ti bagyaw. Kan di kay mabain akasta ti angot yo. Nang na ti asawam. Mapan agtrabaho an agangdod. Di ka mabain alikliklikan na kayo dagiti tattao. No kasta, talagaan na ang dodak, nanang. Katwan, nya laki din. Apay, pangip-ipan ang ti kwartayaw, takas taunay ti panagtipid mo. Kuha nanang, agur-urno nga, ibang bangko. Ay, no kasta, puno di ko na ni Mari Meli, na ang dodak. Mayat ti agurnong. Nga mangibati ka mat iti igatang yo iti kanan niyo. Ganda duma ka sa pulan nyo diti balayaw. Anya ti sirbina nga agur-urnong ka. No agsakit kayo mat, tawan sustansya ti kanan niyo. Kan masapul dalos kayo iti bagiyaw. Maawatam, niya lakit din. Ay, una nang, mabiit lang ang tamang timpla ak iti kapiyo. Agkape kayo pa'y sakbay nga agawid kayo. Nay, adakan bagat. Nagbiit ka man. Wow, padyak maanusan ti angot ti balay anak mo. Anya ti angot na. Ay, jak ma-explain. Nagangdod. Among di ulas amano abulan asaan analablabaan. Kas jay ti angot na. Naduldulpot nga ulas. Anya laki na. Saan nagdaldalos ni Lura? Uray agdalos no nagangdod damot nga agasawa. Maalyan di balay da. Tauray agdigos ako nada. No di damot agsabsabon. Nagangdod dalata. Ayan niya laki din. Ultimo baso da. Nakalanlanit. Takasanaw. Awan sapay di paginaw da sabon. Anya ka ti serbi nagagtrab-trabaho di anak mo. Di na pa'y makagatang ka nagiti kasapulan da. Nagbali na nakakaasay di anak tayo din ng asawa. Nagbalin pa yun, gang down. Yan laki na. Number lang matday ti umawawag. Sino nga taday ito? Ay, sung batak man lang. Hello? Hello, Maray.
Intaray mi dito ospital ni Pare Merto. Kalahatan na talimuda, umaray. Anya, ay, sige pare, taumayak. Sa dinong ospital. Apay, anyat na pasamak lakay. Mabisinak ngamin bakit? Idi kwan, nagsipngat magtanti panagkitak. Idi makaputak. Adak magtanti sa ospital. Agkapsutak nga agtrab-trabaho. Anya, kahit anya nga iti ko na di doktor. Mabalin ka nun arumwarak. Inresitaan dak lang iti vitamins. Tapno pumigsa ka no ti bagik. Kan masapol ka no ang mga anak iti na sustansya. Kaadwag ti mga niti prutas. Sorry alakay. Sorry at alaga. Umay kan lakay tamangan kan. Ha? Adobo a karnit baboy. Kan... chapsoy ti sidaan tabakag. Wen lakay. Manipod ita. Kanayonan anaimas ti sidaan ta. Saan ako nga agtipid. Tapno adda pamigsam nga agtrabaho. Kastamatan agumatangak iti sabon na pagdigos. Shampoo. Saan tan atipidin tapno na bangluta. Husto di ko na ni nanang. Nasaya ati agurnong. Ang masapul amang ibati ak iti gatang ko kadagiti masapsapul ta. Agyaman akta nakaamiris kan bakit? Umay ka man, tara kupon ka takadigdigos mo. Makapasalibukag. Kanayon ka nga arakupon itan, bakit na nagbanglukan? Sana kas ide, akas taunay ti ang dud mo. Kas kala ulis sa anadulpet. Agpada ta. Uray matsika. Nagangdud ka iti. Ngam ita sa anen. No idi ket kasla ules anadulpet ti angot ta. Ita kasla ules akal laba with fabric conditioner. Sana da ka istagurnong. Ngam sanmit anasayaat ti sobra apa nagtipay. Nangruna iti makan. Ken pang personal agamay. Ay anya laki day. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Oh, palikaag. Itek kay pa dita silpon mo, inayan ina. Umanisim kamit. Sino ngay mati? Saan makaisam pare? Makasildo matlaangan iti. $2 iti kabitan panawan. Ha? Apay, mano ayat ti earnings mo iti Facebook reels mo, Pards. Oh, dakkel pare. No, i-convert iti Philippine peso. Ay kat, dakkel agatan pare. Ayo, nasaya at kadino kasta, Pards. Ay, umdas pagnegosyo no bilang laan. Kasta ka ni Pards. Hay, nako. Naimbag ka pa, pare. Malaksid iti trabaho tayo. At dapat ti earnings mo iti Facebook. Ayo, anya lakit din. Kasya talaga ni pare kaag pare. Hindi pala nga kasya yung tugali no. Una yan da dya kumpalit ha. Amin mitin alumwal iti nga iwat na kat pasig pinapalanggod is. Kawan. Kasta una pa nang ipaspasikan na iti earnings na kano iti pisis ba? Winord, dilatang agulimak ya. Nga ulay dakil ti earnings na is. Daya ti pa nagulima na daya kawam mo. Amin na mabalin lang ipasikat iti kakadwa na.
Ipasikan na doon. Ha? Di pa nagkita na iti bagbagina. Iso lang tinalain ka na tayo iti trabaho. Iso lang, tada ka ba ilan lang ag-vlog? Sis, Iti Facebook. gusto ka pare. Apay, dagiti kakadwa tayo dito yung trabaho at tuma. Kaso kumakin ni Palilando. Daktil mit lang ti makikita na ti Facebook ya. Ngayon awan mit apulos ti mga ito kan kuha na plastog na. Ni parilando nga may, pare. Ada panuno na. Kumpara ka ni Kag. Abasig lang, nga palang gudadaking kwa na. Ay nalakay, uray itay napanak di matang iti sidaan iti tersena. Ni Kaan, ti pag-iistoryahan dagiti marites ijay. Kasta ka di, bakit? Wala kay, ibagbagada nga uray kano sa anda damdamagan. Kat ibagbaga na dakkel kano ti earnings na iti Facebook. Anya, ay inayan pa sa. Kano napanapay kano inwarwaragawag ijay daya iti kalman. Una yan ni Pali kaag aya. Hay nako. No apay met ama sapul na mapan ibagbaga ti tao ta kasta. Naskin pa ayamet. Amo matanda di akong paring lakay. Into lang na ti kinapasika na. Adun ti amok ako mitkita iti dalals iti Facebook. Ngim napakumbaba dalat tamet. Nila Pali kaag man la ti pasikat akasta. Ay, kas itin ako na. Saan anakaskas daaw? Tay di pa'y lang, kat kas jayan ti ugali na. Amin apag taudan ti kwartana, kat ipasikat na. Anya laki day. Oh, si kamot gayab kat. Anya ti gatangaw. Iko ay, sa anak, gumatang, nana, Kat anya nga raw. umutang kumagay, nana. Ha? Umutang. Anyat utangam. Awan nga minti, isidaan may, nana. Ay, umutang mapailaan, iti may sa kilo agkar na eh. Kan 1/4, datay kwa, datay aba. Kan sinigang may sa, kan 2 rupet nga ukra. Anya? Kewan, ayunan nyo mo ito na, iti 2 balko atin pa. Naimbagla si daan ba, itong malaw. Ay, nagadumot ti utangam si kakaag. Nyalaki, dan. Di kay ka di, matana ka na. Kaya no, nagdakal ti earnings ko, iti Facebook. Dolyaris ko naman. What? Kaya na, apa man ang makasildo iti Facebook. Bayada ti utang ko kada kayo. Oray pa'y dublyo, uno saan aki triple, ala, yagyong ti utangan. Nyalaki, dan. Ne, nagadumot tanday ta si daan nga inalam lakay. Ay kiuwan abakat. Abay, kapoy. Imbag man ta pinautangan na kanina na ising. Kat nagrigat dayjay apagutangan. Bakit? Kapoy. Pinautangan na ka, ta imbaga nga men. Dubli at tibayad na, apa man makasuldo ak iti Facebook. Anya? Kiuwan, saan la aday tabakat? Imbaga pa triple no ka. Ay, si kakit di matlakay. Mabalin mo mati umutang nga oray saan mo nga ibagati kasta. Nyalagi din ayan ibagat. Saan nga agpautang tayo jay? No awanti maikari nga ibayad. Gusto man day ta pa nang ipalpalastog mo iti dollars mo iti Facebook kaag. Siyak nga asawam ti mababain iti kasta nga aramidem. Bakit? Kapoy? Si Kaki di ma. Saan ko nga ipalpalastog baka? Ibagbaga laang. Anya? Ala, in Kaki di iluto dahito inutang ko asidaan ta. Tanay, mabisi na ka. Wala kay, kasta kano timbaga na kinina na ising idinapan imutang igay tersena na.
Anya? Una yan na talaga na dyan apale kaag. Naku na napay ka nung araw. Ano saan adoblay? Triple no bayad. Makasweldo lang iti Facebook. Anya? Ay, anya lakit din. Unak lakit din no ni Dionisio la ang tinang ibagan na iti kasta. Taulay pa gam ni nana isang abakbakitan. Imbaga na ta kasta. Ha? Tapay ni Junisha o lakay. Napanmit la imutang ijay. Ta imbaga na kano. Bayadan na iti doble. Apaman ang maala na ti sweldo na iti Facebook. Ay, puuna yan. Sapay lang ko mga ruda. Ta umabot iti $100 na iti Facebook. Tapno umdas a pagbayad na iti utangan na. Sapay amin anak ko utangan na. Kat inkari na adoblay, wano triple iti panagbayad na. Anya laki dayo. Anya, kasta timbaga na kin ni Dionisio paray. Wen pale, napanakanukan kwa na kit ibagbaga ng umutang iti kwarta. Into no agbayad kano ya, dublin na ta agsweldo kano iti Facebook. Paunangay! Kano gagapo na lang dyan ni pare ko buhay tayo. Ha? Uwang pare, napanijay. Umot-utang ka no iti 3,000. Kas namoy lang timbaga na. Dublin na, wano triple ti pa nagbayad na no bayaran na. Anya lakit din. Nagadumit yung tao ng ikalkalyan na ti masweldo na ti Facebook. Makapalang nga ron pare. Ha? Apay pale, kaano nga tayo ti panagsweldo na ti Facebook? Nakuna na kanugan ni pare ko ba? Kalpasan lang ti duwalawas. Agsweldo mo lang ano. Kasta ka di pale. Nakit alaman no, matungpal na dagita ka inakalkali na ti tawa na kautangan na. Anya lakit din. Ammom kaag. Siya kun talaga ti mababain gapo kadagiti ar-aramidam. Ah, bakit? Apay manon ba ka? Anya manan ti maasul ko kan ka? Nabanbanuga lang arudan anapan nagaramit iti kunti ko. Sa ita, agawinak, kastaki identi ipasungad mo. Ay na, mababain akon kadagiti nakaut-utangam si kalalaki. Ah, apay aya. Mabayara mo dagi jay apaman na makasweldo ak iti Facebook. Ah, si kaki di mo, anya lagi ideng. Kaanon tupay da itaasweldo? Ay na, apo aya. Amin at tao dito'y lugar tayo, sikatin numero 1 a pagsasaritaan ti amin na suli. Ha? Naimbag kumamat no saan ka apasikat. Ah, anya lagi idi na yan. Danag mon aya, Gina bagay. Ah, nasurok lang ang makalawas ti urayan. Makasweldo ako ni iti Facebook. Uray kita am. Bayadak to amin ang nakautanga kung nagtuhuman. Anya, Bakit? Wala akong sinabi? Ah, tingnan nila kantong pala ti karek, doble ati panagbayad ko kada kiti tataw nagutangak. ay na, jak amo kan kakaag. Ay, relax ka lang ka di bakit? Umadan ti panagsweldo. Ay, nasa yatay may kasika, kaag. Ha? Hindi pa'y nabinsan nga daw apadpadaanan kakag. Pangaasim ko amot na tagbay kay ti utang mo. Anya lagi ideng, nina na mo. Kaslasaan ko abayadan mo. Ha? Kat manon alawas ti utang mo dito tersenak. Di ka mo lang bayadan. Ta siyempre, nana, inton umay alawas, ti panagsweldo iti Facebook. Bayadak to ka ti utang ko kada kayo. Danag yun aya. Aniya? Kewan, isu nga imaya, ta umay ko kuma na yunan, pa iti utang ko kada kayo, nana. Anya?
agnayon ka manan. Kat saan ka pa'y ngaron anak ka bayad? Nya lagi din. Ta, siyempre, bayadan kayo Apa man makasildo iti Facebook. Manumala ti utang ko kada kayo. Kumpara iti dollars ko iti Facebook. Una yan. Hay, ala, ibagam no anyat utangam. Pangaasim agbayad ka into no may alawas. Awanan, ti igatang ko iti lakaw. Nasaya at tadakan. Imay ni pare Junicio itay laang. Ta, apay? Bakit? Anya umay na imbaga? Ne, anya pa'y laang tinamnamaam nga ibaga na ngay. Imay atap no agsinger iti utang mo kenkwana. Anya? Pangaasim tayong kabayadan. Masapul na matanti kwarta nga inutang mo. Anya lagi di mo ni pare Dionisio Kunom lama no saan abayadan mo? Intun Lunes iti panagsildo iti Facebook. Bayara mala raja kumpari ko. Amangan no isulaan ti sana pakaiturturugan man. Anya? Di mo makaur-uray ti awanan bayin? Imbaga alang arudan, apayadak apaman ang makasulduwa? Ngam, saan lang ang makaur-uray? Tauray la imay dito balay mo. Nagadumatan alablabidam si kalalaki. Sikat tinakautang. Iso arumbang asikat yung pakumbaba. Ni, Sikapay lang ti adaganas na asumanao. Salbag kamat. Anya lakit din kaag. Nanay, apay nga yan bakat? Anya nga yan ti napasamak iti Facebook account ko? Apay akas na tila nga mabimangon. Apay si Facebook account mo nga ibagbagam. Ay sus, awanan bakat? Anya nga awanan nga ibagbagam. Diyan mo ito malukatan. Awan, nahak ti account ko bakat? Anya? Nahack ti account mo? Uwan bakat? Awanan. Anya mo ito ti kastoy. Agsweldo ako man ito na bigat. Una yan ti panakairan-ranana mo ito. Ay. Awanan. Kasano da ito buyan. Numuna ta. Nalipata pa yung password nga inkaabil ko. Makaam mo ka iti dayta. Parikot mo dayta. Awanan bibiyang kokonak tumat. Anya? Anya, nahack ti account mo paray. Pari, awanan. Inaramid ko amin na kabalat ng jak maritrib. Ay, so, kasano nga dito paray? Jak ngarudan amo ti aramid pari. Kasanong dagiti nakautanga, no talaga aja kung malukatan ti account ko. O ti awanan ba ina-hacker? Awan mong paray. Unay na ito. Sabi ibagbagam sa mga indumbigat ko mati pa nagsweldo mo ti Facebook. Uwan ko mapare, ang awanan. Jak amon pare. Unay ang paray. Daitan sa mo hindi naganap mo iti kinapasikat mo. Anya lagi ite. Anya mo dahil nga ibagbaga mo pare. Daitan ti bunga lagi ti kinapasikat mo iti kanlabas paray. Gapulang dada na urnong mo adulyan si iti Facebook. Kastaw niya pasikat mo. Anya nga ita. Si kaki di mo pare. Ay na paray. Puno ti bagbaga. Bunga rin dati kinapasikat mo. Si Kamet pare. Itaman pa nga, imay ka rito yung baray. Ay, wabaray. Ay mayak tanda kaya't kung ipakamukin ka. Ano rita pare? Di Facebook account ni pari ka. Nahak! Iso asa na makasweldo iti Facebook kita. Anya? Wamparay! Kano'y may tayo di balay. Iso mo ti bagbagana.
Day, jay, ti maganap ti ka na pasikat na. Imbagag dahil taking buwan na pare. Kahit, anya nga ito ko na pare. Ay, kanya nga pare, yawan na. Agwing-iwing, pagking. Mapanuno naman siguro na apeng imbagag na dyan. Una yan. Gungguran ako nakmanin. Kas tao na para pasikat tayo diya. Anya nga ita. Iso nga rin dahil tati ko nakmadlang king buwan na pare. Ay, kasanon kay dagiti nakautangan na nga tapals. Dagiti kalkalin at dublin na tibayad na no agbayad. Mawano na. Nahakang nga rin tiyang account na dilugaw pare. Gunggunan ako nakmanin! Gunggunan! Papanampay lang lakay ka na rumabi ay. Mapanak man ni Jayanda pali ka agbakit. Ah, tanya pay lang timapan mo ibagakan ko na. Kasala sa anak akontin, tuno jak makasalita. Jak laki di makatulog no bilang laeng. Ha? Mapan ko la ibagakin ko na agun guna na anahak ti account na. Anya? Wen bakit? Mapanak. Tapapan ko ibagaritakin ko na. Ay sus, agar aramid ka mo tanilo. Ala, di ta kapela yang bakit? Agsubliak mit lang adakos. Oh, sika yan pare. Wen pale. Imayak ta dalakit ko nga ibagakin ka pards. Anya mo day ta pare. Pards, nadamag ko kami nga nahak kano ti account mo. Ay, un pare, pudno day ta. Ha? Ay, Pards, kahit ko lang nga umaibaga ka agunggunam. Yes, gunggunam. Na, Dayta ti maganap ti pasikat akaskin ka. anya? Ha? Anya mo ito pare. Anya ka din day ta nga ibagbagam. Udno, met. Kastaw na pasikat mo edi. Ngayon ita, nahakalakit nga ron, gunggunam. Dayta lang met kahit ko nga umaibaga ka kahit Pards. Gunggunam, kunak manin. Ala, inakon Pards, gunggunam. Adayta, amin akong parem, awan pa iti uray may sa amaasiken ka iti napasamak iti account mo. Ay, bakit? Gusto ti ko na ni pare Danilo ken ka. Dayta ti maganap mo iti kinapasikat mo. Salbag ka. Anya lang din. Uray si ka nga bagay ko. Kasta mo iti bagbagam kanya. Ay, wan! Gunggunam, kunakmatan Na- tanakitak no kasano ka nga agpasikat, idi nang rugi ka nga ag-earn iti Facebook. Ako nang blanusikan ti kalalaingan. Anya nga ita? Anya? Dayta ti leksyon ken ka. Nga awan, tinasayat nga ibunga tinalabas a kinapasikat. Anya lakit din? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nagadumat tanday ta pinalingkim mare. Amo matan mare, nang rugi manan ti panag-ieskwela. Iso amasapol nga adalat ta ti istak asi daon dagiti duha nga anak ko. Sa bagay mo't di uray siya, mapanak mo't ijay ili inton madamdama, kalpasan ti panaglaba. Ha? Mapanak man mo't gumatang iti abasto dagiti anak ko. Wan amare, nalaklaka ngamin no ije ili. No dito'y lang tersena ti paggatangan, ay na, nagninasi ka. Ay wan amare, naku namon, manulaang ti magatang ti sangagasot a piso. Sapay nagdadakkel ti ganansyada no kwa. Alamare labsan ka pa, itaado pa'y timapan ko aramidan ije balay mi. Asikaswag ti usaran manin dagiti anak ko inton bigat.
Napan kagayam ija palingke, Mare. Ha? Aywan, Mare. Nasapa ka na pan itay bigat. Anya? Napan ka akas tati kawis mo, Mare? Ha? Katwan, Mare. Apay ka di. Ay unay kan, Mare. Ura ija palingke laang ti papanam. Agkawis ka kumamat ati kawis a presentable. Anya? Anya, matanday ta kawis mo. Kasla nis-nis mo. Day ta pajamam, kasla panturog. Anya, lakit din. Si kakit di mat, Mare. No, siyak. Okay lang akas titi kawas ko ama paniji palengke. Anya ko ba? Apay, saan ka kadi amabain kadagiti tattao a makakita akas tati kawis mo? Iti kaano man, sa anak amabain, Mare. Uray man no kadaanan akawas ti usarak ama panagpalengke. Laki ti nadalos ka nalabaan. Anya lakit din. Awan bibiyang ko no anyat maibaga dagiti tattao ti aglawlaw ko. Anya lakit din. Di kalat ta baybayan bakit? Bayam nga uyawin na ti panagkawkawis mo. Kat isumat. Bibiyang ko kumagan ko na. Uray man no katawaan na. Whatever ako na. No apay mo dakas jaya kumarim. Naglaing nga agdilaw. Kun agoyaw iti pada na tao. Isupay ah. Di na pa'y kitaan nga umuna ti bukod na abagi. Sakbay nga agdilaw iti sa bali. Disinding agpaiso ti kawis na tunggal rumwar. Ngamay na. Saan man ang panagoyaw? Ngam agkakanat mo ti utang na. Ay pudno day ta imbagam lakay. Ha! Kunti desente. Ngam uray nala ilumlumangan dagiti kolektor ama pan agsingir di tabalay da no maminsan. Nagalas ti kasya nga ugalay. Dilawon na ti pada na tao. Ngam no bukod na bagay. Saan na makorektar? Ay, unay nga ugali ti kaaroba. Isuasi ka ba kahit? Saan ka magnaguyaw? Tasan ang nasaya ti kastang ugalay? Ever since ako na, awan pa'y ti amok nga inuy uyaw ko lakay. Taamok asaan anasaya ti kasta nga arami. Anya lakit din. Dila agbain mo't dadya Adelia. Si kapilaang mati uyawan kan dilawan na ti panagkawkawas na. Ewan ko sa kanya. Imbagam kumaakan kwa na, Mare. Oray kastoy ti panagkawkawas ko, at least at daornong ko. Saan akas kan ka naglaing kang para mag-abak nang ngam ado mati utang mo. Nagsasanga. Dayta ko mga ruti ibagak, Mare. Sa anak mat ngamin amanak kya pa akas kan kwa na. Ibagam day Mare. Tapno masagid mo ti salbag arik nana. Anya? Iso akong didilaw. Tano agbado kat disente. Agasa man tauray mapanlaang gumatang dita asidag kat masapol ang nakasukat. Nakali ti pantalon na. Nakajag at t-shirt. Ngam ay ukis ti saba. Ado ti utang na. Ay, naku namon, Mare. Uray laag lamang no adda mapan a kolektor iti lending ang nakautangan na. Ay nalaki din. Ala, bayamon, Mare. Addan tulat ti aldaw ang maibagak day taken kwa na. Amo, Mare. Amin abaklaan amok. Nadalos ti kukuda. Ha? Si kaman pa'y ti bakla akas ta ti kukuna. Nagdungrit. Aniya? Si kamat Mare. Amom nga ro talaga po bangkag, siyempre. Marugita na talaga ti kukok. Ajalakit din. Ay na, Mare. Saan arasunday ta? Di ka pa'y lako na akasta talaga ti kukom. Di ka pa'y makapadalos man. What? Kita man na kita kukutisaka kan imam. How come? Hoy, Maridelia! Narugitan ti kukok talaga po bangkag. No dabarikot mo, saan mo pagpapasan ti kukok maawatam? Ha? Gapulaang tanaka pa manicure, pedicure ka, uyawam ti kukok, una yan, anyalagid din. Uray saan na madalusan ti kukok, basta awan ti ado nga utang ko, awan ti pampanunutek, kan makaturog ka na saya at no'y dirabii,
Salbag ka! Hmm? Aniya, uray ni Mariluding, inuyaw na di ba nagkaw-kawas na? Wan, Mare. Awan nga rod at talaga ti babain na dayja babae. Di la nagbain ang tidanga. Niluding pa'y nga da na talaga na trabaho, kan ada urnong na, ti inuyaw na. Ha? Ti awanan bain. Day tangarod, gapula ang tanakita na tikawas ni Mari Luding adaan. Dinilaw kan inuyaw na. Ayan niya lagi din. Ni Mariluding, uray gasjay ang simple di pa nagbadbado na. Ada makita pundar, urnong kan trabaho na. Ni Delyang ay kuma. Ha? Kaslamas ado ti utang na, ngam ti aldaw na anabati di ti lubong salbag. Sikakit di mat, Mare. Tinaibagbagam. Katuan mat, puno mat. Ribo ti utang na iti agdudumalending. At ado ti utang na ngam ti aldaw na anabati. Sakit nakauyaw? Uyaw na pa iti kuko? Bayamon, Mare. Kas iti kanayon mo nga ibaga. Uray simple tayo lang. At least, awan utang tayo apang panunutan. Kan pagparparikutan tayo nukwa. Ay sabagay magkadi Pudno la unay, mare. Pangaasim Berto, no adda umay a kolektor, ibagam nga awana, ibagam nga danapana. Anya, ay salbag detang aramid mo si Kadilya. Ha? Agutang-utang ka sa kastat aramitin. Ilimingam dagiti umayag singir. Awan pa'y nga rod pagbayad ko, Berto. Anya lakit din aya. Ay saan no adda umay akolekto, ibagak nga adda ka dito. Marwam kan iti kastang aramid mo. Anya? Naimbag ko man no dagiti kwarta nga utang mo. Iti agduduma apagutangan, ket inusar mo anagrugyan iti uray basit laing anegosyo. Ngem saan mit? Taday tapasig nga agkakangina akawis, tinapan mula ing ginatgata. Lakay. Sa ita, agliming nga, no adda umay agsingir. No rumwar ka dito balay, kunamlan asino ka abaknang. Pasig anangina ti usar mo. Ngem adumit tinakag-utang nga mailimlimingam. Salpag kamit. Oh, Mare, si Kamat Gayam. Ay na, Mare, imaya kung dito'y balayo. Nagbayag anaguro uray di kolektor ijay balay mi. Ha? Padpadaanan na ka lumabas ijay, ngam adda ka laang magayam dito'y balay yung aglamlamang. Ay, No kastangawan pagbayad mo, makisarita ka itinasaya at Mare. Saan akas na apagururayam di tao? kwa, Mare. Unay ka ngaminon day ta, Mare. Ado tinakautangam. Ngam awan mat apulos ti pakakitaan iti inut utang mo. Tapasig mat akawas nga kakangina tinapnapanan na. Ha? Tapno laang makuna nga adda ka ba alam iti biyag? Ay na yan. Ay, saan ba't akas ta, Mare? Sakit adda pa'y ganas mo nga aguyaw-uyaw kan agdilaw iti padam a tao. Naimbag pa'y ajay uy-uyawam ta simple a tao ngam adda ornong na. Saan akas ken ka? Managpamarang kaabak nang ngam adumot tinakautangam. Anya? Nakababain mo day tang haramid day di Adelia. Mare. Ayun, Mare, day tati bagbagakan kwa na. Kundi uyaw itipada na, ngam managpamarang abak nang, nga adumot nakautangan na. Agasam man ngamin. Amin ang nakautangan na a lending company kat nagdadakkel agatad ti loans na. Wan, ngam pasigla ang akawos na ang hininaan tinangipanan na. Iso nga ita, marigata nun ngagbayad. Ila ako na dagiti kawas na ali. Kas kada levi's na tapno ada pagbayad na. Masino ngay matimayat agumatang, Mare? Sa bagay matkit di
Ita, kasla tao iti bakir nga aglemlemeng no adda mapan a kolektor. Anya laki din. Una yan, nakababay na dahi ta istoryaan na bakay. Ay, wala. Ado tinakautangan na. Di na pala ngamin innegosyo ti inututang na. Sana kasi nga inggatang na lang iti agkakangina kawas na. Kat, tapno adda pagpasikat na alakay. Si Kamat. Kan, tapno amin apapanan na kat agpamarang abak ng kano. Gapo iti pa nagbadbado na. Ay, nasyakla may isa. San nga umdas dahi ta rasaw? Tapno iso ti makagapaw nga agutang iti dakkat. Ay, wala. Anya nga ita. Kaslaan niya nga aglamlamang no adda mapan a kolektor. Iji balay da. Kasi pekit din adag iti kolektor. Amang hanhanting kan kwa na no kasi adida mo ti ayan na. Ay, una yan. Diyak mo, nanya klase pa nagpampanunot ti adda iti dayja kumarin bakal. Si Kamat gayam ti masabat kumare. Ha? Ay, wan mare. Apay, dilawom ka di manan ti kawas ko adaan. Kasla nisnis ko namanan. Ah, ay kwa. Saan mat, mare? Si kakit di mat. Lakit di ah. Naimbag man ta nakapanunot ka. Kat inikat mo day tanga ugalim mare. Ha? Saan nga min anasaya at nga agdilaw-dilaw iti sa bali a tao. Nang runan no pa nagkawkaws lang kat katawaam. Mare. Tadi ka mo adag kita uyawom. Kat isuda pa iti adda kwartada. Isuda pa iti adda urnong na. Anya? Mare, saan nga iti panagkawkawas ti pangibasaran tapno uyawom jay tao? Kita man ti sitwasyon mo ita. Kasla kalapimpiman nga aglamlamang no adda umay amak... Kasla kalapimpiman nga aglamlamang no adda umay nga agsingir iti ado nga utang mo. Mare. Isu nga ikato mo na nga ugalin ta nakababain adi. Agpampamarang kala ang abak nang iti panagkawkawas mo. Ngam kinapudno na kat ado mat gahim utang mo. Ang babaing adi ako na ti kalanguya. Anya lakit din. Oh, anya? Napaison ka itimbaga ni Ludingking ka. Lakay. Dahita ti maalam iti kinamanagayaw mo nga tao. Salbag ka. Di ka lamabay, hindi kasta nga ramid mo. Gusto matan alakay. Di mo kaya tinadinggin ti ibagak tapod numit ngamin. Kundi uyaw ka, ngam si kamit ti awanan. Ngam jay tao nga uyawim, isumit aglalpalapusanan, nawatam. Ha? Wanda ito eh. Awan utang na nga ilimlimingan na. Iso makaruwar itaan yaman nga oras akayat na. Sa nakaskin ka. Sa kalarumwar no itirabi nga amum nga awanin ti umayagsingira kolektor iti lending. Anyalaki din dilya. Oh! Damag ko, binagaam ka nun ni Dilya, idi na minsan ngal daw bakay. Ha? Ay, wan lakay. Nasabat ko nga min ija kalsada. Kunak, ano uyawon naman ang tikawas ko. Iso nga inuna akon ah. Ay, una yan. Imbagakan ko na tikait ko nga ibaga. Nasaya at mo't awagas ti panang ibaga. Nasayaat no kasta bakay. Ang mga nuag sakit tinakam na king ka, no ka? Ay, kat. Adamatin kan ko na ah. No, agsakit tinakam na iti imbaga. No, amirisan na imbagdag iti imbagak kan ko na. Nasayaat. Ngam no, agsakit tinakam na. Ay, makamumutang. Sa bagay mo Diya. Pagsayaatan na amin ti imbagak. Saan ang nasayaat ti aguy-uyaw? Kan saan nga iti panagkawkawas ti pangibasaran. Tapno uyawam kan katawaan ti may sa tao. Ay, wag. Pudno dahi ta bakay. Gapulaang ta makakawas iti nginginaan, aguyawan. Ngam pasid mo't nga utang ako na. Ang babaeng kunakmanan, anya lakit din. Nay, apay nga yan linglingdam day ta sa kamare. Lingdag da mga uyawan manan di kukok asaan ana manicure ka na pedicure. Si kakit di mat mare. Saan mat akasta?
Wano na panunod mo, asa na nasaya at ipanaguy-uyaw mo? Gapo itimbaga ni Marilu Dinggen ka? Ha? At dayta, gapo iti kinamanaguyaw mo, kan managdilaw, ay sos, nakangag ka lang aro di sa o. Ngam sa bagay, putnumat ka di amin di imbaga na ken ka, sana ya. Kwa, Mare. Ha! Di ka ba lang amin pilihan matitao ng uyawam? Uyaw ka nga uyaw, ngam siga matirumbang nga katawaan. Agsingir ako may tutang yaw. Oh! Ay! Aday ta! Adaman ang tagsingirgan ka! Ay, kwa, saan asyak ni Delia, sir? Saan asyak? What? Talaga ka di, nga awanin ti panagbayin mo si Kadilya. Lakay? Aga si Manday nga aramid mo. Ibagam pa iti kolektor, asal asikatagnagan iti Dilya. Kwa, awan ngamin pagbayad ko lakay. Iso anay bagak ti kasjay. Salbag ka, mangibabayin ka. No kasta nga awan pagbayad mo, manggid ka. San akasta mapan kalaing agram-param padita kalsada, may parang mulaing dita kawis mo anangina. Anya? Unaim kumamit, abayadan ni utang mo, tapno awan parikot. San akasta nga agpampamarang ka baknang, ngem adumit tinakautangam, salbag ka. Nakanigid ka na nga utang ayaw. Anya laki, dimitin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.